tāpua ki me langi Autism Foundation. Kau ta hai nau me tokanga i ai whanau pe ko ki nau tolu nau i he ni whakata hawe whoki mo e tau potunga au e mo ui he ta whaki ko ia. Ka te utuanga pe ka sane ke ne whawhailoa ki mai tau polo kalama pe mo whawhailoa ki atu ki mau tolu mau heni hoa tani ke whai e polo kalama ko ia o e hoa tani. Malo sane. Malo mene lau. Kore ke uhu whanga e ngai whakatapu o ko atu me he whare whamawhola lean. Ke ata ke whakahoko atu e mau tāmo o ngāwe. O ku mau i heni ai he aho mau ingan. Aho ni whok koe World Autism Awareness Day. Pe koe aho whamaman lahi hono talaki pe whamatala ai autism. Whotutu ngāwe ai tāpuaki me langi Autism Foundation. Pea ko whawhunga i atu e sea, i lai waha tō vehi, mo e whaamiri me mipa o ku mau kau ki he Autism Foundation. Koe whinumatua whahoa a, koe skeritari pe ia o e tapuaki me langi Autism Foundation ni, pea koe whaea o e whoha, o taha whitu, o ku wheao mo e autism. Whiawhia lahi mo honga ia i heni e whawhonga me he pot ngā mo ui. Pea ko whawheloa ki atua Dr. Sias Aho, ke ne toko atu, ai whamatala mahino ai autism. Kau mai he tau talatala noa me leo whawhonga ngahi tamai, Richard Fellows, ke vahe i anga tauhi e ne whoha e toko ua o wheao mo autism. Iai whoku mo e leo me he whanga siblings, vahe aia senolita whaaswhalau, o whawhonga i e whanga toko ua, tō whewhine, tō ngā ane, o whanau o ngau si whiao mo autism. Koe ai o mau whiawhia me le lau, o mau heni, ke whailonga i makehe ai World Autism Day, pia koe tau mua pe ia ngā aue ai autism, ai tāpuak me langi Autism Foundation ni, ke talaki ke kakai, ai whanua, ke mahi noi ai autism. E lahi ange hono mahi noi mau tui, e whaingofua ke te mau tolu ngai whamiri, pa pehe ke malo mai mo ui ak nau tolu o wheao mai autism. Malo me le lau mahalo te ngata he kau tuku ai whainga marien ke whawhunga me he pot ngā mo ui, Dr. Sias Aho, ke ne te whaia whamatala mahi noi autism. Malo. Whatulo atu ai whakatapu maheni whawhai atu me wharen. Tā mai mutuani ki ukau atu he whakalawe ki e polakalama mau inga o e ahakoin. Tui o ku mahinga beke tau ki whakatoka ngai. Ai uhinga o e aho, ange koe ia ku alawe ki ai a sāne. Koe aho ia koe ni, nai ko towha mai me United Nations, me kautaha ngahi pureanga, i te ta uafe mawhito. Ai pe tawa kene taha walo, a hono whakatoanga ngai, ma kehe o e aho koe ni. Pero tui pe kainga whanongo kuma inga pe ke tau whakatoanga ngai, ai uhinga mo e taau o e whanonga koe ia, he kapau kua ue ki he taha whakapureanga mahamani, a hono tuku makeha aho peheni ke whakatoka ngai ai ai autism, pe koe autismi, o ko tui o ko maho inga ke tau tuku tokanga ki ai. At least e ki whai ahoni. He koe uhi o ko mahino mai pe i ono mawhatuki mo e maho inga o e polokalama koe ia, a hono fu tuku pehe i mai me he tau moa, e hange koe tau whakaukau. E ngai tau mai koe taimi ta tau ma upe, aia koe aha ua e pere li, e tau ko toa pe tau ne waf ma fitu, o ko tofa ia, koe aho ia, ke whakailonga ia ai. Pea mahalo pe te tau whihu i ta tau ko toa pe, koe hae whaunga, koe hae uhinga, e whai ai, hono whakailonga ai, ka o ko tui o nau tau ko toka peu nau o mai ai tau moa, pe ko e ka veinga ke whakamaunga ki ai e tau whakakaukau.
I he tau ni o ku nau tala mai ke tau hanga moa o whakailongai. Pe whakawhiewhia ai aho koe ni, koe uhi ko ho tau kehe. Aia, māreu ki whālahi lau ia koe ia, hei koe tau ki mon peu ta oslo tang kehe pe tau tolu, i ngai uhinga kehe, mai ngai le volo kehe. Ka ko whielawe ma kehe pe ke whahinga koe ni o ku nau mau ai autism, o ku ki kehe nau tolu ia. Aia mahalo ka whakawhiofi, whakatonga pe ke mahina hona kehe, ka lea ngā ke kau muri ke neurodivergent. Fuwhainga tā aia ke tau whakatonga. Te upehe pe awia, koe autism koe whahinga ia, na e ki i makehe ano la langa hanau tolu ia atamai. Pe ko nau tō hufanga he whakatapu. Aia mahina mai o makehe, koe taha ia o anau e polakalama koe aho ni, ke ririu ha tau wā whakakaukau. Ko tau tolu tonu ke furihi e tau wakai. E anga koe e tau sio ki he whanau koe ni o ku makehe a hono whaunga. Ko autism o kui kai koha puke. O kui kai i he taurea mahe ni o kai koha mahaki. Ko whainga palparema e nia na e hau pe ia mo ki nau tolu mei manawa o ku osi iai pe ia. Kehe ia me ngahi palparema, tau pehua kaua tai pe whakaluku fua koe tala noa ki he ngahi uesia ke kehe atamai. Ke ngahi uesia ia, o se ate ki taimi o ku more ai uesia ia. Ko e autism ia o ku whanonga pe ia mo ia. O kai ko hame ia o ku hau mo alo. Ka, ko e mea o lava ke tau whakatoa ngai, tanu maki, whaihono whakailongai, mo no poupoua, mo tauhi, mo whakairi. He wiai pe e nao ngahi le ia a ki nao tō, o makehe. Kai ke ta ilo ia ki taua, ka pao te ta osi tomua si tua pe taua me whakaukau, o kai ke ne fit ini ki he ta amanaki, o kai ke fit ini ki he ta society, o kai ke fit ini ki he ta family. Ai koe pōrea ka ki tau tolu ka inga, he ku ki iala whaataang hea tau tolu ia whaka mao po opa, pere anga e tau whaka mau ki a whahinga mea, e lahi ngahi options ke he kehe ia ka ki tau tolu ki tau ngawe aki. Ko autism ia o ku ikai, ke nau ngahi whakawhotunga, pere nau ngahi mea koe te nau whai, ia nau whehanghangai moa whahinga ātakai, o fu whakangata au pito. Pei ne whakangata pe he, o ku mahinga ke tau whakatonga i ke tau tāri. Ka pape maha te o ata ki whakatata, ai ngō fua pe, i loi pe he ni ihu nau mau whawheohi me nau whanau. Koe nau ange koe ki he loki talatala, he mau ngahi aho kirini ki. O ku koe loki tarifa kia, o ku whono ai kakai keheke, mo he whanau keheke. Pere ni hia, o sia e nau whakawawe nau tolu, me nau turi taimi ka nau whoki. Pera ta bai alang hataha puke he autism ki ai, o ku whemau ia ki ai tau mahi noi, me tau tokanga ma kehe. Ko ia, kai ke whaatatari ia, he kai ke ne mahino ia ki ai e talatu ko apoin meniu toki toi minite tahanima pe tolu noa. Ko ulaki whainga maari e taha ke whakahu ai kalasia ko ia. Pokia i taime nihiu kai ke whaalawa ki ngā ue ko ia. Ukia i e ongo senta e ua mau whainga ue aki. Taime nihiu whainga fuanga ave ke ngai senta ko ia. Ko i ka mau toki whelongo aki ai. Ko senta ko ia ko i loi beia he kakai ko Mango Tree Center. Pea pehe whoki ki he ulaki whaiako. Ai ko ulaki whaiako o ko Early Intervention Program ia o ko toi whasi.
Kaya ko lave pe mo whakangongo pe me re na ia hataha fi talanoa mai ki henika ko e lolotonga e tau kei taritari ki ai. Alvena tuangi ki toenga kau pe no loke na lave mai ka toki hoko atua. Malo. Malo apito Dr. Sias ko e matala mahino ai autism ke kakai fonua ku tukone whainga maare koe ni kataki pe lisiate ke whai moaha o ki tātā noa ki he anga o tau hi whan o whoha e ua o whea mo autism. Malo. Thank you, Sane. Yeah, so koe starting I go to go be aku I go Ralph mo John. Anaka matana no molo pe me koto. I think they started showing signs of autism at around 3 to 4 years old. Yeah, so yeah, Ralph is the oldest, and CCE go John. As they went older, na fulahi ako albeta mugem ke ilong aupito. Yaki fingata, but you know, give it up to my wife. Malo Mui stand by me throughout all these times, and I could. You can tell the difference between Ralph and John. I could progress faster, and then one just likes to do his own thing, doesn't like to listen to other people. I go John Yagu, he progressed fast in learning a lot of things, even with phones now. We got the eke mai yang afefe the password the phone me mega was a little bit John. Ralph is different. He's still a bit behind. Yeah, I think that's all I can. What? Sorry, Moyako. Johnny progresses in school faster. I was having a tufia Johnny a school lessons that a autism school has been giving them, and it really shows at home. Actually, a progressia John a mauela yapi. Yeah, just depending how far it will go and offer big. Malo lisiate. Si whaingata ke mau hata mai ke kau mai he vahe mau inga koe ni paku whiwhia e mo whamalo kan siate ka ko tuku ne whainga maali e kia senolita ke hoko atu e ne vahe hianga e whiau mutunga ane koe ni i api o maa ke junior ke whaihane ki vahe toko ni mai ma e kakai. Malo apito. Kore peke o whanga i tala whatap kakato whake whareni. Kaya tā mō ke whenga maare koe ni ke o whakafofonga ea te whanau, mwini i o kunofo, mwini i o kwheau e autism. Kua o koe lai tahau i he whanau e toko wha, pea ngeke lau koe tonga ane, o ne mao koe ne ai autism, koe o whikatolu. Pea ko whiwhia pe he mai whanga maare koe ni ke whaiatai haki i vai. Whikau aki moeanga o e mau nofo, mo tonga ane koe ni. Koe kakai o nau e mau ai autistic, o nau kehe pe. Ange koe lau e tamai koe ni o ku kehe ai whohoraki me whawhikau wa. Pea loa pe naua o ku kehe naua me tonga ane koe ni ako. Gea ni ulawa o lea mo al ke ako, pea mo ni o ikai. Kawai ai kutonga ane. Pea te ula klawa at pe ke hanga mau nofo, pea mo hoku whatongia, pea mo ngai whi lau, ko pau ke mau whai, kai lelei e mea koto. Ia mau apino whanga, ko tonga ane koe ni o kupure. Ka pate o whakaiki, e pure ke he mau mea toko ni, pure ki he maulongoa a, e pure ki he whotunga o e whotuto e mauloto whare, me whare kai, pepe ke maulok mohe, hufanga e whakatapu. Ka ngai mea kotoa pe o mau whai i mu ai,
ko pau ke loto lelei, kai tok whakahoko. He kai, e loto mamahi, pe te mautuku lewa mea kotoa, pe mamawahe kai o lewa ke nonga. Aia koe ngai mea kotoa pe mau whai, ko pau pe ke whakatonu, ki he loto, oi mau ki tonga ane. Ko toonga tonga ane koe ni he taimini, he ngau alupe ni lahe uliliu, pe aku tau taha fitu, pe ko tui pe ka o ta o wanoa pe o taha, ko tui e kehe. Ka koe taimini, hange ko kulau, ko iong ne tataki ayanga mau nofo, pe aneongo ko au ko lahi, ka ko kei whakaongo pe kiai. Pe a, he taim lahi, ko tui pe koe tau toonga tangatau, mau he la ia, pe ku mau lau, pe mau ita. Pe he taim lewa ko ia, ko e whakarotolahi pe mau whine iki, ke mau mawahe, ke mau whie maarie, pe mau mawahe, ka e nonga e tonga ane koe ni. Ko e ku whatongia, deu pehe pe koe whae whika o wao. I he taimi o mawahe ai o mātua, ko au ai tokoni o whitaha, deu take over o tauhia api, pe apu tokanga, ke ngai mea ku whee mau he tonga ane koe ni. Pe ako tui o ku whee whia pe, mo tala loto atu, o ku malawa noa pe, ai whatongia koe ni, i he tokoni mai ai eiki, mo ku te hina, pe me toenga e whamiri. Ai ako tui o mau inga au pito, ai ku whekau ake whamiri, ke mau ngau e whakataha. Kai lawa lelei pe ano tauhi ai ni o nau mau ai autism. Aku ikai ko hame a whaingo fua. Pa koe whelau lau lai taha pe o ku sio ki ai. Aku ikai ke mau tau ataina. I ko pau ke mau mui mo tariangi ke nau ngai whe mau. Whawhui tutui pe e te mau tolu koe whanau. Pa pepe ke ongo mātua. Ui ai mau ngai tau mua. Me mau ngahi whee maa whawhui tutui. Ka e tuku kotoa ke ta whaki, ka mau whee ngā mea, mo whai ha mea, e lelei ai ke tonga ani koe ni. Ai au ki mua pe ta mau whai ha mea, ko pao ke mau tomu asio, pe e lelei pe ikai, pe tene loto whia pe e mamahi. He ka ikai e wesia e mau aho. Kai olewa ke whaiha whakalelei. Ka neongo ia, ko tāpuaken ke mau whamiri. Io, o whaingata, mo i kai hao ai tauhi. Ka mau kei whae pe mau lelei taha, o ofa, mo mau e loto lahi me kātā kai whiunga. Ke tauhi ai koloa ko enu ko omi, e o tua ke mau inasi ai. Ko ia pe ki vai, malo. Malo apito senolita, ko tuku whainga marigan ka mei lau, ke whaiha whakatāe lai nei, ka e toko atu. Oi, malo sane koe ko tau lai nei, ua taha ua hiwa ono, mo e walu ua taha ua hiwa ono, ata ia, o ku whainga mari e tau po talanoa e polo kalamani. Ko e tau mua e polo kalama, ke talanoa mai kakai whanua, wahe mai ka pau ku ia whainga mari e tau tātala noa e hoa tāni. Ko e lai ne, ua taha ua hiwa aono, ko e fitu noa walu ni maua noa, pe a mo e walu ua taha ua hiwa aono, ko e tau ngahi lai ne ia. Malo e lelei? Malo e lelei? Io, vedi? Malo tau lawa. Malo tau lawa, malo tau mga awe. Kau ki tala noa tu na ke ulak talanoa pe ki polo kalama ko ni ka tai te la de ia e au nga foki hange papalang to pamatala me ko ni ka ko mari ia i he talaloto mari na fai he tu fine kana bahino le leva ki ate au ai tunga o ne nofo mono tunga ane mo matua ya ko fa ia i ai ko ki ula i pe ko e nga me ko ni ko
ko mahaki pe ko me pe na fanau o mai na pe ko me ko fanau i mai te e ko ta mo ta ke ka nanga ko ni mo to pine ko ni i he pore fa ngata ne tau ko i na no ko mo na family i me ko ta ta mo no ta ma o halo to la te ko ga ko sa to mi ma o ni no ko to ane i na wa o fala ya tu ko kala ma ta mo no tu le malo pito sateki malo e kau mai mi wawa u he tau polo kalama o e watani io malo le ri bene lao koia e lava pe ke tala mai ha pahina whakailonga e lava te hanga o mui a whainga tai a kona. Ia, waloa tapeta ke whiu kei ni. Ki mua ke tarea te whiu i ko ke kawhakataha mo e tangata reina e tā mai ki mua ai i he salute mo oni ki he kau pēnolo koeni o mau kau i he hoa tāni. I he whae pēr mo e tuanga ane pēr mo e tamai koeni o he whanau o hoko ki ai e whainga tā koeni. O kikai ko ha mea whainga fua ke te hau o vai vai. A o to loto whare i he ngalu e a. Ka koe he tautati whito, a nge koe vai ko mō whanonga koe ki ai. O mone lau koe whanonga koe he mea o ku sii e ku lau aku ki ai tama i he lahi mo e mawha tuki o e pore koe ki ono tokanga i kina o e whahinga koe nungu nau mau e whahinga whakautua. Pea moni hapito pe ai to ta ia na whanonga le rei mai pe kai koe mahaki e bana koe mahaki ko si mau hano kiwa na ia pe ka no whai to ka lawe atua mua ki ngahe maoni pe whaofa bita e whi ma uia koe haa koa e mea he maoni koe ki hei whakatonga le rei ia ki ai ni na ku lawe atua ni nai ku tau ai pe o ti simi o ti simi whakatonga koe li hanga tonu pe ia o i rea whakapālangi. Ka ko mahalaka pai te tau sio ki he te whito o i whai rea koe ia e kutui e mauai e ofi ki he uhinga o e ngahi whakailonga koe koko. Koe hao e whai rea ia me whai rea koe auto. Aia koe auto koe self. Aia ko inga pe ia ko kita pe. Aia ko inga koe ko kita pe. O ka ki taha me aia e toi mahu inga ange pe tēne toi whakaawao pe mea pe koe o ki tā koia pe e mua. O kai ko inga e tala noa a kuia ke pehe koe sio kita ene. I kai, koe kuhinga ki he otome tiki pe ai whakakau ia ki a kita. Ka tau ka whakamao opo, ai tau pēkoi ngahi ulunga anga, ke tānaki ki ai pe e anga whakawhewhe e te mei whakatoka ngai, pe e koe tokataha koe ni o ku mo ua i he autism. Nai o si lawe atu e ta maipa mo e tō whewhine ke he ngahi tō ongai ni, ka te tuke whakamao opo atu. Pia whai te whito e tolu, ai koe ula ki nau pauparema lahi ai whetutaki. Kuhinga koe whetutaki whakarea. I he lea o ku whaatuai. Pea whaatuai e lea, pea o ku nau whaingata ia ai. Koe taimeni ihi toki hoko pe toki koe lea ku tauanga koe tau taha pe ki mua e tau waku si lahi he whangi lea ai whanau. Whainga koe ni te nau ki tuai ki nau tō luia. Peko ono ua whainga taa te whito hoko ki whanau koe ni koe nau whakapalparema koe nau whiohi whakasosiare. Hange kong tāno koe ke auto, o kai ke nau saia nau tō luia ke whiohi pe sio ki hataha fo ou, peko hataha kai ke na maheni, kai ke whai ha whilonga. Ka gulahi pe nau whangi whaunga non-verbal, e whaunga pe nau tōlu o whai ake nau whetutaki I kai ke hau I he lea. Ko lawe ipe koe ai te telefoni o tatanga me ka te whakawawe pe ke o atu e
ai konga hono tolu ai ka konga hono tolu o na tolu ke whanau kai ni ko mea mā lohi ai e nau pipiki ke nau manako o i kai ke loto e ke toi liu ko mea be kau ne loto ke ne whai pe ko ki wainga ko ne nofai oua te ke te hau koe o furihia ta te ke fōu mai he fōunga whakaolo pe whakakore ko hika lava ke ulahi u combination ia pe ko ngahi whakailonga ke heka koutou ko u te whito ia e tolu me rea o bate ki ai e whakakaukau ko e nika tukangi ke tari e whihui koe na fufu e inga mai malo malo te tā io malo lelei malo lelei oh kātaki malo lelei Oe, ka pau pe te ha whainga maari e pake to e taila mai pe. Oe, uataha ua hi wāno, walu uataha ua hi wāno, mo e fit no a walu ni ma wanoa. Malo ele rei. Mari. Io, malo tau lava. Malo e tau lava. Tataki. Uki whetu taki atu. Kofo. Uki whe ilo pe. Kau, kau uki fefile o tua e odis ka ku feu pe o ke ki he tabak melan ko ha mu palani long plan e ta di ma ta ho fu ka wa mai fo tu ya langa senta o mai ha ka specialist ye lokai whanau koe. Koe whewetaha. Koe National Development Summit nei toko ose. Nei rea ia pirimo me he whawhawhai e kau mai. Whaigatai. Kai asi hataha ia. Me he ote. Ke whamatarai. Potutu ke pueanga. O whewhema toko ni. Ke whanau ko no mo ni. Whanau ko ni ko. Pige awea ka kai toko lahi e whanua. Ia ka kai koe. Ka pau, kua wengo arupi i pange mo ki tamaki. Lele longa ho e pako. Ita security, ita kaupau e pange. Tā mo e au ke lotu. Mea tā tau. Ita kau se tuata, se kau ke o tu. O ku whaafo pita. O pagi uhinga guta tu e whakakai tapak belangi paro e ua whatoki kau whehu bea wea mo pala loloa mai lokai whanau i tongan o nau whakoutua o di whawar wala Malo apito ki he totaka ni whetutaki mai Mau inga pito ho o wheu I, pe aku te vai at pe koe whae au. Koe whakaamu ia ai whae ko toa pe moe o mātua. Ke ia I hasenda whinga aki pe moe autism. Koe tapaki me langi Autism Foundation ni o wai pene ka wenga ngawe lalahi e nima. Pe ako tau mua ko toa pe ke lelei mo whakalaka ano kau me mi pa. Nei whakoto o eni he wanoa taha walu, koe whenga ke toe ilo lahi ange ai autism I tongani, pape he whoki ki muri. Hei kai ke lawaya ke tau tuha ke peo langa senta, whe mao e kau ngā uwe, whe mao e paanga, ka kupau ke tau kamata, he te tau tala noa pe I tongani, ai talaki, whamatala ke whonua, I tau kakai I api, I tau kolo, I tau whonua, ko inga o ku whemau lahi ai toko ni. I ho lawe koni ka rima, o ku kāpui ko toa pe rima ai ta whaaki disability. Pea o ku ne ke lawe mai ke wasi ki whahawhawhonga me he tāpuaki me langi Autism Foundation, ka o ku whaamue nia koe whonga ni te maulawa,
ke raki tala noa ai he ka kawenga fika o raki bea ai ngā aue ai Tapua Melangi kono talaki mo whamatala ke kakai whonua ai ngai whaunga ke whaingofua mo mahino ange he mautui pe koe lahi ange hono ilo i tongani e whaingofua ki a te koe ki a te au ke tau alu me tau whanau ki he wheituu whapure anga ki he pange i ho lau nau whou wau ia he whaunga koe na te rak alau ia tau wheturi mo whohai tua mo he koe ke sai ki ai he ne whetu whoou mo kakai whoou ka ko mahalo pe ko tāria te whehu i ke he toko taha koe ni ka e tukuan ke he laine malo lelei Mio, wele, mataura. Mahalo taurawa. Komon mo de ko ikawa te mo he sala no. Wele. Yo, hogat goy. Yo, kata. Ko sai lo si ga me ga pa ye. Ma o si ilo de ko o ko ko fo ha ka we e o tisi ka ko ku se va ha tu be mo ki ta no te se ka wa ka mo ku hanga ko to nga ya a se si ka ko si ta wa ta ha e tai ni ka ko u wa ki me ko fa ma ro la ka sa a na ka ma ta pe ho no fa ta nga ko ni a se si ta ni ta wo no ta fa nga ma rie ko na panongo i prokalama asia aho e tio i hono tokanga i pina kina utolu aia e kawa i mea koin o pau ke aru ke parea a se fita o whatatau ki hono toku aia hanga pako tani kinti arge kinti tapako tani ke rautohi arge rautohi ka konia koin o whai e verire na ku alwa wia o whakaha ki kau whai ako ta moi pure ako ai tunga ko kua se sita pala ku kore nga ngau tolu bea peo ko kore ki oua mo ala whai whai ange ko lau hanga o le i polo se sita o mawa hea me nau tona koe whanau ako ka lau tauhi te o hange koe tau mai whanau ako na u fie fia pe ke totong e ne ako e taim na ke ya ko e kolisi ke he pe e ona la wanga fa fai te ki he o hange ko fale na fe go sa aho pe a fia e tali le ka fa ya ko la ke tai bo si poti na la ai pe o ka wa se fita si poti la fa fia mo ni ko se ne si ya tai mi ko e na wisi ta la ai pe ke ka wa se fita si ya ko mau ki ta ki to ngana na tama se fita randiao te aro ako se hui fai ngata e po loi se ko hai tene tali ha apia pa fita i bena i tali po high school o alo kore ki ai ke hu he teki ko ya ke mea ta tau bena ku kore ke kau fai ako o mai kala sina o tuto whakahauang ma tu mo se fita o pa matala ya se fita ke lau ilo ta mo lau ne a koe fai a fia moni ko na tau ki na fai kai me ri ko fa lo no pe tai ni ko se fika ro tonga a ko so kololo ai a ko o stilo i be sa a fonga ko o na to o lava pe o fanongo lava pe o le malatu ka ko tohi ko ki lava to ta o ma fia bena wa pe a ko palama e ke masa tama to kan ke hata pa tu le ba rolunga o tu mo se fita rolunga o tarangi a ke fai ako mo fa la wa ko ai tu wa ba se fita fa se dia mo o ku ala ke a ka yo mai ke ka ha mo ben la fa na ma o ku polo ka ke ai ko ku hina o ku se o hita mo ta mai ki e me ri la ai ko no mo oni ya ke au o ko pore a se fita o pole he ko rava uia o tala ki to tala ki ke kakai ai tunga ko ko se fita ka ko faka kau tal me o mai ko
e sia a e taimi na e ta o no e va se fita pe a ko sia ko a honi e meri e o mai ha pai ko a honi ko a ho fa mana ko ni e fa mama fa ai o ti si o hanga le va ki tarapu inu ka vai ko ai sa si wasu dia na ta pe ke ka ngau ko mala ba pula la la ba mi to o la fio hi mau pe o ai ine ki ta pai ko fa mala da mo fa ma vai da mo se sit e te ma fo ka so ma vai ma nan e si lava to tonga ki na ko so ro da mo da ko ni tu ko dai ni o kai ke ba hang ko la wa o ma pore ma se sit ke matala ilo he siasi, ilo he ako, ilo he kakai fonua. Ai tunga hoka ta kono mo ni kono o fa iwa se pita mo no tokanga i kina, koe mo oni mo oni. O malo ke kau taha koe na si i whanakoro a simpata, tō mua, pai kaini wha ki mai ni ki i wausia. Tau mau atu mo se takoe, hanko laua a sao si tambo. Mo sāne o nau ke he kehepe. Koe whoha koe ni, o kuni o si ongo i pia taini ki awea ki he mea pina kāwou, te pātara mai awea ki mea pina kāwou, awea ki he ako hiwa. A taku pau pe ke ma pōpura no whai koi whatohia koi akeke. Koe whaamu pe se asi awea ki parapare manai hoko. Pa te noho pe whaamu noa me pe, te ange mai nai lava ke whatuka ngati ke iloi, te me he kautoke taha mo oi ke sino, na ki taimi na no ki whainga tā ia whakasino. Ka nai kau re vai a he mea na whakahaukange o se whitako o te sini. Ke kurawe i mahalo nai ke kura pene fuhela i a pe toi tā. Nai hange ia ka te au na ne whakaukau ia o kohanga pe e au o whakailonga a se whitakau kore anu pe ki ai. Na i kai o me ilo ala whakilea koe ni ka la e pe to ke tana ne fa ko mai ka ko kore ai ai se a ta fa ki ma ke i to ka ki na yo hange ko ndo na la ke la ki ai ki o at ko ki na tolu o na hanga to na te ki to ke ta ko ya o ke he ya ka ko e po wa dia pa mo fa ma wa mi ya pa ni ke fa bu no be ya time nei fo ki time ne ki e na ki na si da me pure anga pa ko time ni ko to ko ne o ne ta wa ta ho fa nga fa ta pu Veni tau masani tau mai o au pe o ki fai holo kau a se fita i fa kau ke o na ya tai ko si ata se fita pe atala ke hei e ha falo ku ka kai ku yai ko o hi o pau pe ke ku me na kau te pau pe ke algo yo o algo kau na ki ta machiri ni o ko ta wa ta i tai ni ta ko yo fa malo a ki programa mo si Fina si asi pena apa iso yang e po pato nga i pe Facebook o ko ka kai pe ka hange o whakakata aki he ka winu kawa pe ko ha ka ko pa malo e ke ka winu kawa ko ni ko ka ma si ka ngawe ma ka tuna ko a honi una fiu ki na wanga fa i longa ki na o toka nga ki na se sita ko ai en ki ni kawa ki ma wa ni ki se ni ki to ko ni ki na ko ya pe ki fa la to malo o Malo, salos, malo popo mai, toda. Salos, alo abete tamo motuna ba fie whanongo ki o le obe mo au le rei o whaipa ma whoha koena ko se whita. Ko tari le rei katoa o uwhatutu o mea whai, keke wila paka haa mea hoko ki allowance kena pehe ko to o. Whai behe tuke ma toi sio kai mo saane mo ta noa ke mea pe ko haa mea ko ai. Ko ki tokoni si pe se vita ke tā naki atu. Na ke lame mai kau ke kau i ho foha. Koe mo one mea ke tala noai pa kou sio ai. He koe uhi koe kau tau hi o ku kaimini ihi o ku na ulota pena tō ke whai o laki foki. Koe whaingofuang eka nā tolu pia wāweange hono whai ka whai mo tau hoko atu. Tuku whakoike ni whai he tokatanga ni e kehe pe, tuai pe. Koe whia whakaloto lahi pe ke kainga whanongo,
ka pau ki aha taha poke o whanau o tisemi. O ku lelei pe ke pe tari lelei pe me mahino nau ke he. Ka kore atu pe ke alu pe taimi i he whaunga māmarie mo whakawhie maarie pe ke toko taha koe ia. E whi mau ke whai hono toko nia ki whai mai a ngau e koe. Hange koe na koe kau. Aki pe se whita sai losia e uhinga koe ni. He kai ke ta heni mau pe ke whai a ngau e koe. E aho te tapuria ki taua. Fe a se whita. Ko hai rewa tene hoko ato no kau i. Koe ia kamata ke wange mei koa mo e whainohino no te none vai mo e wheitu koe ke huki ai. Ke ne ki whai. Pa e tuai. Pa e kai ke wae tuna ke pe ngā kula rewa. Ka whai peha no kamata ai ngā ue koia. Ka tuke tāri telefone i koe ni malo. Io, malo. Io, malo e lelei. Io, malo e lelei. Io, malo taula. Fia ke kawa to mo polo kalama ho atani ko whakalave atu o kia ho ki mo ko puna o si he's autistic. Pe ne mau whakatoka ngai e ki tamasi e he ose no ta ua ke arako no ta utolu ko ki tamasi ia na manako pe ia ke nofo toko tahake i he mea pe hake ko ki tamasi ia taimi nipsi ta uhiva pa kukawia i he kalaskon koe non-verbal o kai ke si ilea ka kune mahi no i pe ia mea kotoa te au alu pe ia wako i he mea kana mau whatoranga i o ku pau pe ke mau tauhi ki he o kwai pene ki routine he taimi kotoa pe te ka pau te mau toi furihi e mau tolu ia mea ko ia pa wange ko ku he ia ai ki tamasi i pe ko mea taha ko ni fanki katuni ko si o ai he TV o kwai ngai ko ngai i he katuni ko ne au kana ki ai e tangia pe kata i he mea pe mau whakatoka ngai e mea ko ia pe kapau te mau to tape ai mea tatau ai fo i katun tatau a pongpong ko ne au peke ko nga ko ia oksi itang pe ko ya wa ke ko nga koe e kata i he mea pe na mana ko apita ki tamasi ia ke sio ia ki ha mea ka na mana ko mea ko spin vilo pe ka mau ka kumi e mau pe ke mau to fare ka pascala no pe ai o ka e faceta ia ko fokia ke he o matwa na si no fo America pe ko ma o e whakaha mai ko ulak taimin e alu ai ki tamasi i ki he ako no molo pe ko e o pe kai pe ke lea ka ko ne ata mai lelei o si imagino i pe e mea i he mea ka ko anga si e mautauhi pe ako ilo pe ki tamsi ia kakai ko ofa ko e ahi o te koe whakakaukau hataha ke ne tāi e uia. Mantu i o ku talamai pehe e toke tā. O hinga whakung nau frustrate o kai ke lava ia ke rea mai. Pau kai ke ai koe mea tai meni i ka pau e hanga tāia o si pi i he mea o ku te kohe no natula ia. Ka ko pau atau ki he tā ai toko taha mai ki mua. Pe koe hae tau palani no loa koe ke whankita mai koe ni. Ka pau e whakotu o atu ke aha taimi tau o pure a ngā o kore ke langa whahinga wheitu ke si ave ki nau tolu. He mantu e alo e taimi mo e nau lalahi. Pea e tau alu tau toria mo e mātu a hange ko au ia koe kui he me atu. He kai tau si ke la vai ai whanau ni. Ka kui hai penga hi wheitu o hange koe api hono e ke whanau koe ni. Ka kou pou lahi atu. Mo whakotu
ke tau fai hasi o lo ki he whanau ni i he taha tai malo au pita mau whainga maari o whaat malo pita e kau mai e polokalama kei whainga maari e pe tau taimi au ke ata hau ku fie toi vai mai mo popo mai ki he tau polokalama e ata ape tau ngahi laine pe ko ua taha ua hiwa ono valu ua taha ua hiwa ono o e fitu noa valu nima ua noa taim tatau pe ke i tana ke pe ngai whamatala me hen sane Yo malo me le lau malo apito e popo mai e finei ki na tok lave mai ke whamahino atu pe ko ka venga ngau e lalahia e tapak me langi Autism Foundation ni kau ki ai hono langa mo whanau nau hawhi tuu ke whakamaunga ki ai e kau me mipa he ke boifenga ke mahino ange koe mo malu ai whanau tuku e te whaimale ke lai ne katang Mahau te taila mai vega pau ku whaingamari koe lai ne Pea koe e ka venga ngau e lahi koe ni ku mau whenga le vai ke whakamapo opo mo tauhi e ngai whamatala ai kau me mipa Malo Yo malo lele. Yo malo tau lau. Eu kuia fahinga uhinga pau o kumalawa nau e haki ipe o te simi e manawa na fai. Ua fahinga uhinga pegu genetic pepe ko ia fahinga uhinga ke he malawa ke mau ta mai mo fae ke nanga whanau e haki pepe tau pepe u hau e o te simi. Ia malawe te wheu i le leiko ia, koe tala noa koe ke eiki whaki ku hange pe, ko hamea hoko tau loto mau pe ke whakakaukau i pe koe hahanu topoanga, na e hoko ko hi koe ha. O ku mahino pe ko se pe ho ki background ki heni, koe whakakaukau koe ki heni o ku io o ku moone o ke e konga genetic i pe koe wesia ai whaunga o pe ia me manawa pe, Pea kia pe mai whakaukau o kia i mai ngahi diu he atakai o kune tānaki atu ki ai ke whakatopo ngai ene lahianga ene hoko. Eia koe mahaka e tāhai whakaukau koe ki e genetiki o ku meianga peheni ka pau ia hanga o mahanga whaitatau pea ka poke hataha i anaua i he o te semi o koe whaingamari koe ke poke ai mai tamahano hoko mono mahanga o ku fulahi au pito. Pea whainga koe ko hamahanga, o kuiai pe mo e lahianga whainga maari ki e sibling pe koe toko oa pe tu whewhine ke mo ua iai. Ko halapena ku toi mai he whehui ko ia mo e whakaukau whake taha ka tukai rewa ke ulawe ke me lia he rotonga e tau taritari he ko ia whake ni ihi o nau pe he tokoa koe uhinga e nau poke he autism pe koe autism me ia ko hi ko ho malo i me se le ko na fai ke fa nau he nau i ki na toponga i ai ko fa nga ma u ia ko la no ave holo fa ma man lahi ka ko fa ambeka pa na ka u ia he fa kau e tala no ko ni ke ki fa tata fe tu ia ko osi fo lo a hono fa ka pa i fa ma man lahi ko i ka ha kaunga o Hoho malu ia tata te whita ki hoho malu i koe ke misere ki he ni koe toa tahakena ne o whongi ai whakakaukau koe ia ne whanonga i ke a mamani o osi tuku hifo ia whakamamani lahi more moe ne ngā ue moe mono ngahi whainga maari e ko hi koe i whakamatala hala koe ia ne tufaki o lahi pe mahalo me whangi mea ke tawet pe me lia he lotonga tau tari whanga e tau taimi Nei tala noa nei whai mai sailosi me hapai kau ke o atu ki whare mahaki angena kai ke whakatokanga i pe tari lelei e whare mahaki kai arewa ke tari e whihu i kau toko wata. Malo? Io, malo lelei? Malo lelei? Io, malo taurava? Io, malo taurava. O te fia pe mua e anonga ti polo karamani ti uwahe atu ai Ani ako ni ko rotonga no ko ni ko panongo i po karama ko wai ki to ta o mo puna o ko ia e ko tua ko. Te a ko
Ko moni ai pai ngata te hango tau hi ai ki tamasi ko ni ko talwe ai hoko mai tamasi no alwa ko kai ma pa ko ke ko lo ka ha tolwe te ke ne kai ha me ta ko kai ma pa ko mo ni wai ta ta a ha ya te a o ba wa ngai mau no fo ko kau i ko kau i mo ka hin o pai te ri ha pe ko ta mai ko hai te ni kau i ya ko to ta ha lo kau o te mo ai ke mo he ai ke ma mau pe ke tangi da fola no mo he anga ke ya kai ka ye al pe no lo ko pu lo pi ai lo si pi ko tu pe ni lo ko te mini ko ti ha ka foto no ta fa ti ka fe ngai ke mo o ku ne tala mai ke vaku ko te a ki ta ke fo i he vaku pa ta mai ke te hiva o te hiva kai ngau e te ko me ko fi ai ko to ta pe ko o fa ta ha yo si o pa mo puna ai ki to ta ko ako fa malo la se pa to e na vai mai ko na o ta to alo lo ma ka pa no to ko vai mai e ka wa usia mon ako o wa re bi ko vai mai mi ha pai ko hingo ta masi ko se fita ko gi hingo pe o ti mo puna ko ni ko se fita e ki ta masi ko na mana tu na ala ki fare ma ke ta o ato ki ta masi to re ma dai mo ne a ta si a ako mari e ha ko ta si a ko te ki ta masi ko so fe ia si o ka ta fo ko ni ha pe ta si o ki a si mai pe puri i a si mai pa puri ko fai nga mai ko ke ha mai ko ni ke ki ta masi o ia pa ko fia ko pa maro tu ra sia ha pa pe ki ka fe fine malo mo fia ia e po kala marere pa ma fan ya nga he ko mari mau pe si ka fe fine si ka mo pa mau lo tu ko kai pe wa lo tu ke ki ta masi pala mai a puke hoku ni ma o ai ko no ulu o alu mau pe ko ma ka itai mi ko pa lo tu au ke tai mi ko ya ko pa be ke ala mai ko ni ma puke ai hiri fa ki ko no ya ko fia la ya pito fa no te por kala ma ko na o fa pe ke ko ni mai ki ka ki mau tolu mau ngai fa na ko ni ko to la ki mau tolu ko mai ha o fa la tau ya ko ya pe malo a pito yo malo yo sa se o gat pe malo a pito io ko to ka pe ke la ve ke fa ma ki o ku ka wa e me ko ni ko STG pe ko tau mo a whakalaka tu loa whakamaman lahi i no kawai o jizemi no tokanga i kina e ta uni nau mo mea pe ko i whakaukau mahalo o tafitu ko tolu, wha, malu mo i hongo fulu o lawe tonu ia ke o jizemi pe ku kau ke tolu ai good health mo i well-being pe ko i lelei whakamui lelei e whanau ko ni ko nau tokanga i kina o kai ke tonu ke toi si angeia e tamako o kai ke ne maa o e whakautoa. Whakamore atu e stailosi ka pako tono no se mau ki kaunga awe o no tae whakatokanga i mo tokanga i make a whanau kai nā. Ko e i o ka whio ene taha o tuke hau ia. Malo? Malo lele? Malo lele? Io, malo tau lava. Ko ia. Kata koki fetu takatau ke hoko te mawhana da tau koe ngā hake mātua ko ni nana ui mua ia te au. Ko au o kuai o kuonki foha e ua. Ko onki mahanga. Ka ko onki mahanga ko ni ko onki fraternal twins. O koe ke na identical. Ka koe na tau ono e ni. Pea koe na eki whainga maalia nei mau. Mau o na tupu hake na wai muri. Pea iai whakakaukau ke mau foki mai. Ka kou hinga hu whangai whakatapu. Na e nana kei mau taipape. Toko ni lahi au pita mau whakaukau ke mau foki mai ki tonga ni o kiheni o mau ngai whamiri. Mau tu o tokoni. O nau tokoni toko lahi mai ki anau. Pea kai whakakaukau ke na whakahua nau ke he ako. O mawai e ki whai maari o whai pe whaka eke takai o pio ta mai kuai a pia ko ku e taha pe o hingere ia. Fuma o ia ki he whanonga koni hono awe atu e pongpongi mono whakafoki mahe fia. Ka koe anga koe mau nofu manawa koe foi symptom pe taha na mau. Koe speech delay, tuai e lea.
ai ko fitu taki pe taha o whainga taai ke mau fitu taki a pin ke na lava o whai hafu tānoa ke mau tānoa atu pia hoko atu ai conversation ni ko ngā ke na mahino ka koe toenga koe e na nofo ngai ko ku whakalawe ki mua ko whakamalo ko kau mai pe ki he anga whanonga mo e family na utokoni o malawa e o to o mea naua ai ne pitua tai mini o whakawhewhia ho whangawhatapu pe ka take o wahe ko ni ko whewhia whakamawhana pita te whanonga ke ai wahe ki mo wahe ka tamai ki kona o si matuatua o whakaloto lahia ke te au whae ko ngā ko ki tamai o ikini te maasanga maari e o na huat ki hako kai ke lewa koloto lahi pe au ki ave nawa ki he ako no molo hangi ko e au toi pure anga o whakahu nawa ki yako mahalo ko e palopare malahi taha ko ke mahinoi te whangi whanau pehe foki ke ha whainga ha sistemi he kau whai ako kau specialist ke nau te ala mai to koni holo ke uapia koni mama o koni ngere ia hangu mauto koni matu a koe o ku whainga tā maki koe me alele ai transportation din ke ki whanau ke tuku anau toki ngere ia mono piki ki nau toro he fiafi koe ni ko whahu na ke hako no moro ta koe ki ongi tamai ki koe CCE vave au pito ni pick up with whanga ki lea moe tala noa he ki whai waha taim pe koe na huat koe ki heako koe ki mahanga lahi koe o whanga awha o ku anga whanga longo longo pea koe mea kai whiriwhiri koe whai kai o hua kai o tolu behe ka koe kai ka koe mea kai pusa ia ke koe nu tolo aia nu tolo e koe petai mini ihe kuata e mi mau kulele ka koe kai whiriwhiri ai koe whainga natua pene ko was mahinoi na os whale i au ki mua o e mahino pete na i ai ka koe aho ne wiki ko osi mo weekend o whawhangot ke alo ke teu ke heako o tangia o no mai pe mo tara mai kai ke alo ke heako mo tangi mamai ai mahino ke te au o ku kai ke lata he atakai ko ia he ko nga mau ke mahino e whanki whanau o ku nau pūria he ako he kuna tula pe he ko ne ala tena ka feitu o ku na tula pe he mo longo a mo aha kaureka o ku na whanga ngahi ai he feitu ko ia ke whie maari ke he ke to lata e ki ai ka ko o wai pe ki whe hui o ku whakaam ke kore mo whie ilo ki ai pe koe hana ya whaunga ke muala tokoni ai kia ki mautolo wani koe o kukai ki maulawa ko a oati ngere ia he kumahino kia te au na whai whakai keke ko ngere ia pe taha o iai ki kalasi ai o tokakana i kina ai ki ilonga i whanau koe ni pe kumauto e lawa o a o mai ki wahe ifo wahe hake kia ki mautolo koni ko koe ke ia whainga maari e ke lawa whaka oati mau ki whanau ki ngere ia te hange ko whakalawe ki mua te ke ilo awia ki he waiha tokoni to iaha tokoni ma ke he ange ka hange na whanongo o ku wai whikaunga a ki muenia ke whangi ilonga i whanau koe ni ko ai ko whehu ia pe ko hainga i magatuunga ke te maumi ai ai ngai tokoni koni pe te moto ala tokoni mai ke whakalahi mai ai whangi apia ko peheni hango ngere ia ke va ha ke pe mo va hifo ko ia malo ale ata fe le ia ko fia la him malo ke ka telefone mai a hi tala no le tano me li mo fai fa mai ngahi now pe mo ngahi fa ta o da fe ko ki mo ia ko fe ka ke po ka ma ko a ko tani no koe ke mau pe kau ki he wahenga whika whiha. Ka koe whika ua, whawhawhanga wharerea koe whika ua mo whika tolu. O nga whukaunga lahi au pito ki he ako koe ni ingere ia.
ka pau mo tokoni atu ki ka whakafonga. Na pēnā mo whakafonga pēho wharearea mo ngai wheitu ke tokoni me ke tālanga u tau whai. Ko e loto ia o vivili, ko e iwi o kusii. Ko e whakahoko koe ngā ue o whanua mahino pē. Ukia ngai mea ia o hea uia o mua he o mea koe ni. Ka e lava iho mo tokoni maiba mo e whakalongoa o tau whai ke nā ki liliu nā whakahoko o ki tahataha i hake o tisimi pa mo e ngahi whia mau ki o longa. Ka ke ilo mahako wawe o se tau tai miko lato peke toi tānaki atu pē mua pa mo e whakakaukau koe ke he i o tukanga whakamare whio i. I tari pangi whio i koe ninga toki. Yo, malo lelei. Pari. Yo. Tatak. Koe toko te peke whae kona nei tāma. Koe apaka kani ngere ia. O kuia e nau shaa tolo he teimi. Pea, o koe te shaa tolo koe ni. O koe, mire lau? Iyo, hokat pe koe. Iyo. Koe apaka kani ngere ia inclusive. O kuia e nau shaa tolo he teimi. O ku lava tiriva mo pike whanau. Koe shaa tolo e nei kore pea ko pea lava. Koe mea koe ki he wahe koe ni he mia. O kuia he wahe mai whanau he mia. O wahe ki ofefine. Koe mea e teke lava ka Luisa Manu e whetoa he mia. O whaia he ngai whafon fōmo me ai whakamatala mia. Ko whamaloa toi ni ka sias aho. Whamaloa bito ho whamapaala koe ki he. Koe autism o genetic. Lahe tala ho tau kakai. Koe mala mo ha. Koe mala he family. No, it's not. Koe autism genetic. Koe autism koe kia no whaitoa. Koe kia no whaitoa koe offer pe. Love, pe atari, you have to accept, pe advocate. Advocate, ainu mo whaita mini awareness. Ka ko kore at kasani. O awareness pe aho pe autism. Mo awareness me sanuari ki tisem. Mo whai hangai reach out programs. Reach out ki he kahi ako pun ngai pure angam. Pahoy na pito ia ki whahatala. Pahoy mea ta. Mo reach out ki ngai family ni he koe ki wila po koe ke whamamala mai poko mo me kam whanau e toko whia. How many members had I mean about me lang? Or to find out more about the family when of whanau autism. Koe mea taha, pe whanau koe ni o koe ke sai hono tāna o tolu pe te kai lai. Or force them to do anything. Don't force them. Koe ke sai o te. So koe whetoko ni pe ia malo. Malo e whetutaki mai mo e tā mai. Ape ko tau ofi atu pe kai tau tari ere mo telefoni ko ni malo le nei. Malei. Akamu ko ka o te he programa fela fo ko ho atani. Ko au manu ve kite ko te ko la de pe se a ho pe mo sa ne ma fenga we akfagataha. Ko ma tolu ya me ko NGO ko te ko lo akfayako. Ko ma fenga we akiva au fia pito mo to ke ta sa aho. Ki longai whanau koe nuk tau talanoa ke hoatani longai whanau ko kunau autism. Koe maunga we o ku malama ke mawa watu ki u api longai whanau koe ni o koe peka o ngā ue. Pe koe ka volunteer me muri unau mai ke ono whaitokonia ki mautoka o ngā ue ki malama ke mau whaitokonia ki ai longai whanau koe ni pe mo nau mātua tahi whanau e atakai koe i api. Pa koe mea maali e tau tala noa ke longa i whanau koe ni. O whaka whiawhia he koe te mamata ka nau tolu, nenga o nau ki makehe nau whangi tō onga, ka koe te sio ki ai koe taha peo ki tau tolu. O whakatupu honga pita ka te au tala noa koe ni, he koe taimi o mawa o toi ki ake longa i whanau koe ni. O te sio ki e whiawhia makehe o nau whangi fofonga, e nau lele mai. Kunau maheni pa ko nyau pehe ko nau fa sociale o koe ke nau fa sociale ka koe taimi koe te maheni mo ki nau tolu o malava ke te sio o kuiai pe whanki to inga aue nau malava ke nau whai pa koe ngā aue lahi o mau whai ki nau tolu ko no whaka ai nau whanki strength pe nau whanki malo hinga go nau mau ake mau tala noa pe mo mātua tahi whanau ki ai
ko ngahi mea ko malawa ke mautokoni ka te nau tolu kono mawo mo fanki mea mainga fanki mea whakaako ko ngā ke whakaai ki nau tolu ke malawa ke nau ke ihoko te nau ako ko whanongo he tāranga ho atani a parapale mai mātua ki hono whenga ki nau tolu ke hu ki he lau tohi pe ko ako ko ki mautole o laki whai ako i he taimini e South Aho ko he ngā mau o te whenga e ai whakataha pia mo e potu ngā we ako ki he inclusive ko ingele ia pea okma o te sio ai ke ngahi whawhi atungia mai ngahi concern e mātua ki he taime okma wahe ai e nau whanau ko ini ok tau whanongo pe he lawe mai e mātua tahi whanau pea ok koe ngau e mau inga mo lahi o whai he potu ngau e ako kai ke nau lava ke fua i pe ki toko taha kotoa e ngai ta whaako e ko sio ngai ta whaakeke ko ia ko whalele po ngā wea ko e urakawhai a ko e mau ki inclusive program whaka wike tō taha he wike ke malawa ke hao whakataha e longa i whanau o i kai whaingata ia mo whanau whaingata ia o kaua e whaki whanau ko ni oku autism pea oku iaia e whakatoka ngai e mautoro o ma ke he ai where e whakilonga i whanau ko ni he neongo ka pau e tā ki tā longa ko lele ki leka e koe ni autism ki tua ko palo ke mau whai e mea ke include mai ki tam tahine po ki tam siko ni ta ofileva ta ki ta ko ha whainga musical instrument e mau whaka ao ngai ko ngā kai ke malawa pe ke kau mai o koe taha e ngā we ki he longa i whanau ko ni ke sio ke nau self-help ke nau malawa pe nau tona e lawa ke a South Ahane nei ke nau malawa ke nau whai pe whanki ngā we maa nau tolu neo whainga ta but we will take time malawa ton ke nau whawhanga pe nau tolu nau alu pe ke toileti tapuange mo eiki nau kau i pe nau tolu ai ka tahe whangi mea mau whai ke whakai ai ki nau tolu po me mātu ai mau whenga me aki whakataha sa koe fo i ngā ue lewa tau ma whai kon transition nau tolu ki he ako koe hae whahinga mea mau malawa ke mau whenga aki whataha mpoti ngā ako ke lawa whangi whanau koe ni o huu ki he api ako peka paule vai au ka tuunga o ikai ki hoko atu e ako ko uhinga u whalele au rakwhai ako ai a inclusive program ko ngā ke malawa ke kau ka atua mai longa i whanau ko ni doesn't matter how old pe ko e hae ta o nau iai ka kehe pe nau kau mai ma whahinga mea ke whakatupule ki e nau mo wiki o lunga ia o kuia e wahe ai mia ai ko rakwhai ako whamalmaluia i he mia e ta whaaki koe na Luisa Manu e whetoa ki he longa i whanau whaingata ia. Pea maulawa o toko ni ata te moto matua tahi whanau ki hono whakafone whomu pe hono awe ki moto ki ngai whetu upe mau ki whakakato e ngahi whatongia koe ni. Ka i he whakaoslewa talanoa o kumausio lewa ki he tupule kina e ki leka koe ni i he tapa ko toa pe moui. Whamalolahi atu ki he prokalama whakaofa koe ni, whamalolahi ka se asa aha pe mosane, ngā we maonga mo whai pa pe he walfit poe ni malo au pito. Malo au pito, pa whawhewhia he iai e ngau kupwhekau aki kuna tāhanga tonu mai pe, o tokoni ki he tari e ngahi whehui, mai ngahi whe ilo o ku whaam ki ai e mātua me i whitpot ke he pe i tonga ni mamaloat manu ve kite tokoni ko ia pea ko ape taimi pea ko kore ai pe ke wha ose atu ai pe ai whaamu ai tabuaki me langi Autism Foundation ni ke ilo pe he kakai ko palani ngā aue o whotutu e ti peni pe ma ki mautolu mātua ke mautu whakataha ngā wei he koe taulahi eni ai lele ai tamua ngā wei raki pe talaki mono whamatala e autism o ola lelei ko maukau ki he wahe o ku whahako mai me he pureanga he mia pea ko whakaloto lahi pe ia ke he mātua ke maukau mai momi ke tau ngā wei he koe ngai ka venga la lahi koe ni ma kaua e ngai whaam koe na ku lawe mai ki ai kau whitutaki ki Halanga Resource Center koe mau whaam ka atoa ai mātua o ku mau whakalele ai Tabak Melangi Autism Foundation ni pa ku mau whaloto lahi pe ka te mau tōl mātua ke mau
o wai tuku e whenga ke he mō whanau tak kona wi ai penga hi kupwheka o aki lawa mao mea ngai tokon ke he ne early intervention a manu vehe ki te whawha o whataha ai kau ki ai koe ke kamata ke isi ho kumi tokoni ki ho whanau. E whakmere lau ku whamalo a atoi pe whenga mare ka ni ke whamalo kia seas aho e tuku taimi ke kau mai mo e ki mautolu mātu a mo e whamili o e Tapuaki Meilangi Autism Foundation ni ku ola lele e tau polokalama lahi e tā mai mo whiui pahi kai tuku e lotu e whakahoko ngai tā mua lele i koe ni ma e whanau. O atu pe e whetutaki whonga whetutaki, te lawa whetutaki mai ai ki he Autism Foundation ni, ko e tā mai peke te au, i lai sāna whaaswalau, ki he fit noa fitu ua taha tolu, pe he ki he ho emaili mai ki autismintonga@gmail.com. Mahalo ko e lawa ia e tau ki polgana maa mele lau. Mahalo.